Pemirsa, ring tengahing pandemi COVID-19, ekspor ring mekudang-kudang produk pertanian lokal ngawit kemungkah. Sesampun manggis rauh mangkin buah naga, poh salak kantos pisang presida ngawit ke ekspor. Tani saking Klungkung nengah Sumerta Mausang daweg pengawit September nelintang wenten pengabdi antuk pengiriman pabuat pangan ke makudang-kudang panegara ring Timur Tengah. Nengah Sumerta ngawawahin selami puniki Arab Saudi dahat ngandelang pasokan pabuat pangan saking makudang-kudang panegara ring Asia miwah Eropa. Nanging santukan wenten nyani kewijakan lockdown, ring akeh panegara Arab Saudi mawit urati hasil pertanian saking Bali antuk nagingin pabuat pangan ipun. Nengah Sumerta taler ngejan tenang, panglimbakan genah pertanian antuk soroh varietas seni kedautin ring pasar ekspor ageng pisan madwe potensi. Napi malih ring makatah komoditis kadi pisang, buah naga miwah poh, pinaka hasil pertanian Bali sanes sampun ka ekspor ring makudang-kudang panegara, minekadi Arab Saudi, Ceko miwah sanetiosan ring Eropa. Bisnis Bali nguningaya.